Raden wer. Awas raja teka. Raja teka. Ko raja liwat. No. Oi. Rupanya aja nanti kelayatan ya. Udah cilik ke siapa itu? Ayo. Ya Allah ya Gusti. Kurang ajar ya. Wes. Cambuk kakek. Kakek ditaleni kakek. Ayo, karena waktunya dalam maning adzan maghrib. Kakek ditaleni. Jangan. Itu. Wes. Kelas ya. Sama dia mau dulu. Aduh. Batu Gusti. Aduh Gusti Maha Suci. Ampunan aku Asik ya. Waduh. Kurang ajar ya. Ampun ya Allah ya Gusti. Balik-balik ada kegilakan. Turun sini rasanya ngati ya. Ya dulu bincang di Indonesia. Rasa kena sudah. Ya Gusti. Kage sing duwe video syuting aja keselak. Kang Aples. Sing duwe kan production. Kurang ajar ya. Ya Allah ya Gusti. Bapak Warmana dulu. Aja terang. Kanggo Bapak Satgas aja terang. Kang Jarwo. Ngemis ya. Dijalik ngomong ya. Pribadi salah apa dosa. Duh nasib kula iki memang nasib sing wis ora tinang tunong kelingan ning mung tuwa siji memang tong Bapak Satgas muter jaluk nang mimi mama mimi tuan rumahku nang lasi dong kula wah awan dari bayangan yen bengi mamodo di impian nonai wayang temen seneng yen mama mimi anani cilik sampai dewasa masih cilik sampai dewasa sih durung weruh ujung tuan durung weruh anak bisa tengok mulaku masih duwe Gusti kang kuasa Kang Jarwo sombongan ampuran
tabah Kok. ngadepi coba sing cilik sampai dewasa durung merang wajib wong tua jare Ayo Wak dibuka Wak. ngomongin tangga kulaku masih duwe wong tua Inang. Apa Wak? Tinggal dibuka dingin dingin Wak. Ayo dihitung bareng-bareng no. Siap. Dihitung Pak Wak, dihitung. 1, 2, 3, beliau kosong. Tuh. Wis Wak pamitan Wak. Inang. Pamit dingin nang. Oh, kakek wong kene kabeh. Para sesepuh para tokoh ilmu nama. Nyuwun agungnya dipun pangapunten dari putranya Sariti mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.